vijeću i u županijskoj tri, znači. Što se tiče konstruktivnosti, pa mislim da su svi naši prijedlozi do sada bili na neki način vođeni tom idejom, znači da se neke stvari poboljšaju. Da li su bili prihvaćeni, više nisu nego jesu. To je već druga priča. Nažalost, to je onaj koji ima većinu, ima pravo o tome odlučiti. Međutim, mi smo još uvijek onako možda malo idealisti, pa vjerujemo da bi taj ko se nalazi s druge strane treba pokazati interesa za neke druge ideje. Nažalost, ne pokazuje za naše, ali ne pokazuje ni za ideje od HDZ-a ni od PGS-a, pa onda malo nas stoji i brine na neki način. Dobro, akciju mladih smo predstavili pred par tjedana. Idemo malo sada reći našim slušateljima što je to Lista za Rijeku, koliko već postojite ovdje na ovom području i što ste do sada uočili u ovoj gradskoj upravi kao nešto na što treba recimo ukazivati. Pa Lista za Rijeku, inače prije 4 godine je održana osnivačka skupština, odnosno sljedeći mjesec imamo prvu zapravo izbornu skupštinu, znači nakon 4 godine. Znači još ste mladi. Pa da, i mladi smo i kao stranka, ali zapravo i po prosjeku. Na neki godina način, mislite, i godina, kao članstva? Da, neki način naših članova i članica koje su unutra. U biti, to je možda i najveća snaga i na neki način to su ljudi koji su došli tamo iz srca i iz ljubavi prema ovom gradu, ali isto tako i sa idejom kako ovaj grad vide u nekom dužem razdoblju, znači od možda više od 20 i 30 godina, znači onaj grad gdje bi oni htjeli doživjeti svoju i starost, znači i na neki način i mirovinu. I kada govorimo o tome što zamjeramo ovoj vlasti, to zapravo ne vidimo tu viziju od 10, 20, 30 godina. Mislimo na neki način da se grad vodi od mandata do mandata. I to je možda zabrinjavajuće jer na neki način nema se znači taj jedan odmak, odnosno vidjeti cijeli grad u tom jednom dužem razdoblju. Mislim, žalosno je to za spomenuti da ste imali naše pretke koji su s početka 20. stoljeća napravili jedan, na neki način bio je jedan tekst postoji o tome kako oni vide grad za 100 godina. Mislim, Prvi svjetski rat ih je nažalost prekinuo i sve to, ali govorimo o tome što znači odgovorno rukovoditi gradom, a to je znači imati viziju više od svog mandata, možda i čak i više od svoga života. Dobro, ali vremena se mijenjaju, ne možemo se sad staviti u doba Prvog svjetskog rata, onda je bilo kudi kamo drugačije vrijeme, sad je suvremeno vrijeme, događa se iz dana u dan nešto novo, možda ne bi bilo ni dobro napraviti tako neko dugoročno rješenje, odnosno plan ili program, s obzirom na sve ovo što se jako brzo mijenja, od tehnologije nadalje. Apsolutno, mislim, neke stvari se mijenjaju, no međutim postoje neke stvari koje vi morate imati na umu, odnosno na neki način šta želite od grada. Vi ne možete u jednom trenutku govoriti da želite razvijati urbani turizam, pa vam onda dođe financijska kriza pa pokaže baš vrlo jasno ono što vam je neko drugi već govorio, da baš i turizam nije tako pouzdana privredna grana kao proizvodnja. Onda ne možete se malo mijenjati u tome. Mislim, sad gradonačelnik baš puno ne priča o urbanom turizmu. Na kraju njegov pojam urbanog turizma sveo se na par kafića koji rade malo duže tokom noći. Svaka čast, mislim, kada sam ja bio u onim godinama, znači studija, mi smo svi, znate kako smo svi izlazili u Opatiju, ili u Crikvenicu. Ili u Crikvenicu, ili ne znam šta sve, koje su bile sve varijante, međutim, dogodio se nekakav život i Rijeka živi. Međutim, vi se ne možete svesti, znači, nekakav život mladih ili te drugih generacija, znači na par ugostiteljskih objekata. Postoje neke stvari, a to su kao što su kulturna ponuda. Imamo samo jedno kazalište. U ovih 20 godina nije stasala još ni jedna druga profesionalna družina. Nemamo ni jedno drugo kazalište. Znači, Teatro Fenice isto nalazi se u jednoj vrlo lošoj poziciji. Ne znamo šta će se dogoditi. Da, pitanje što će biti sa zgradom. I sa samom zgradom. Ali da biste svu tu imali, znači da biste mogli imati takozvano, znači te nekakve popratne kulturne sadržaje, vi trebate imati jednu jaku privredu. I nažalost, ono što vidimo da ova gradska uprava nema tu viziju kako privući investicije u grad. I to je mislim, luka na neki način radi, brodogradilište sve manje i manje radi, sa vrlo jasnom tendencijom da će prestati raditi. Kad govorimo o rafineriji, ona je izvan granica grada, možda je i nije loša, ali tu se možemo i vratiti na priču i o teritorijalnom ustroju grada koji se dogodio od 1993. godine pa nadalje sa novim teritorijalnom ustrojem. Tako da poprilično možemo reći da se grad pomalo i vodi stihijski. Možda gruba ocjena, ali ja bih volio da me demantiraju.
Dobro. Kako to izgleda inače u gradskom vijeću? Koliko ste vi glasni u odnosu na ostale vijećnike iz drugih opozicijskih stranaka? Mislim tu na HDZ i PGS. Jeste li tu onako jaki ili dalje HDZ onako vodi kao oporba? Pa ne znam, mene inače iskreno rečeno, dobro, ja nikad nisam glasovao za ni HDZ, pa ga nisam puno ni očekivao od njih, tako da iskreno rečeno u gradskom vijeću kad dolaze nepripremljeni. Mislim, kad možda čak i previše dolaze nepripremljeni s obzirom na kakvu podršku oni mogu imati po pojedinim temama. S druge strane, mislim da i kolega Danko Švorinić i ja na neki način i sa onom grupom ljudi koji stoji iza nas, mislim da dolazimo na gradsko vijeće dobro pripremljeni. Mislim da ono što smo imali neke amandmane, počev od statuta pa nadalje, mislim da su bili vrlo konstruktivni, vrlo dobro pripremljeni i bili su u dobroj namjeri izrečeni. Gradonačelnik je popratio već u svom stilu kako on to zna, ali dobro, to je jedan politički igrokaz koji mi moramo odraditi tamo i na neki način. A za ostale iz takozvane vladajuće koalicije, jednostavno oni sjede i dižu ruke, tu i tamo gospođa Flas izađe sa onako nekakvim uratkom i tako, ali svi ostali poprilično su benigni, da ne kažem spavaju. Nije baš kao u Saboru ili se može to nekako staviti znak jednakosti? Mislim da ne treba ni od Sabora raditi veliku famu. Nažalost, politički život sveo se na to nekako prepucavanje nekolicine stranaka i Sabor nije imun na takve neke njihove odnose i jednostavno u Saboru će se dogoditi nešto onog trenutka kada neka stranka želi. Tu i tamo neko izleti, ali više ništa se ne događa. Što se tiče same liste za Rijeku, evo, koje ambicije imate sad u dogledno vrijeme? Hoće li možda biti više članova? Mislite li osnivati neke podružnice? Evo, nedavno ste se spojili sa udrugom Ladonja iz Istre. To je recimo nešto novo, znači akcija mladih lista za Rijeku i udruga Ladonja koja čini mi se u sebi sadrži čak 33 nezavisne liste. Znači to je jedna onako formirana politička opcija koja je poprilično snažna u ovoj 8. izbornoj jedinici. Znači Istra i Primorsko-goranska županija. Mislite li tu ići nekako prema parlamentarnim izborima da zajednički izađete u koaliciji ili je to još onako u povojima što ste dogovorili do sada? Pa na neki način kada se krenulo, ako se samo malo unatrag vratimo prije, znači lokalnih izbora, kada smo počeli priču sa akcijom mladih, to je na neki način bila jedna od vrlo, vrlo iskrenih i vrlo jednostavno postavljena koalicija gdje se programski prvo našli vrlo dobro i šta znam i ljudski i u kakvim drugim stvarima, tako da jednostavno akcija mladih i lista za Rijeku na neki način tražili su taj iskorak, znači prema Istri, odnosno s obzirom da je takva izborna jedinica kakva je, znači da oni u Istri trebaju naše glasove i obrnuto i na neki način logično nakon malo razgovaranja i dopisivanja sa gospodinom Kukurinom, odnosno sa Ladonjom, pronašao se taj jedan zajednički jezik koji je sad postavljen je jedan hodogram, odnosno jedan put kojim bi mi trebali proći i vidjeti zapravo koliko ta jedna koalicija može dati na lokalnim, na saborskim izborima. I za sada onako koliko jedni druge poznajemo i koliko namjeravamo surađivati u tom jednom narednom razdoblju, mislim da bi to moglo dati rezultate. Tako da ono što se tiče 8. izborne jedinice, tu će se vjerovatno dvije koalicije, odnosno treća takozvana, odnosno naša koalicija, mislim da će se iskristalizirati. To je prvenstveno HDZ sa svojim standardnim glasačkim korpusom, nakon toga SDP i IDS koji poprilično misle surađivati i mislim da tu Ladonja sa listom za Rijeku i akcijom mladih mislim može da sve ostale stranke, mislim da su i zadnji izbori pokazali neki nisu preširni, a opet se vraćamo na takozvane velike zagrebačke stranke, opet nisu prošle. Dobro, stanje u Primorsko-goranskoj županiji je poprilično jasno, s obzirom na ovu veliku koaliciju SDP-ovu i svih ostalih stranaka. S druge strane imamo HDZ, hoće li oni koalirati, to ćemo vidjeti. Imamo PGS i vas. Kako je stanje u Istri? IDS i dalje vladajući, što je s ostalim strankama? Evo čisto onako u minutu da malo informiramo naše slušatelje što je preko strane Učke. Što bi se reklo na zapadu ništa novo. Evo recimo tako. IDS je pod navodnicima suvereno vlada, međutim u IDS-u na neki način Ladonja izazvala određene zabrinutosti. Na kraju i sam sraz u drugom krugu izbora za župana pokazuje da gospodin Kukurin nije za odbaciti njegova Ladonja. I prvenstveno mislim da je tu IDS na neki način
alarmirao sebe i sve svoje članstvo, znači da je potrebno, znači na naredne parlamentarne izbore ići sa jednom jakom strankom. I oni su to prepoznali u SDP-u. Tako da kako će to završiti, mislim da će birači odraditi svoje i nakon toga bit ćemo svi pametniji nakon izbora. Da. Kako je stanje krenulo, izgleda ta koalicija, ona kukuriku koalicija između SDP-a, IDS-a i HNS-a ima neki svoj kontinuitet i vjerojatno će se oni udružiti. Dobro, pustimo sad, to imamo još kad smo već kod parlamentarnih, vaše mišljenje, hoće li biti prijevremeni možda? Pa mislim da neće, da gospođa Kosor da će odraditi sve kako treba, odnosno i ona je to sad tako postavila da odradi svoj mandat do kraja, jer ona sebi ne može priuštiti, iskreno rečeno, prijevremene izbore i mislim da je to svima jasno.